Dobro večer, dragi moji. Evo me onako kao što sam vam obećala, jest da sam vam obećala misleći da ću uspjeti puno prije riješiti ovaj video, no međutim, eto, moje bolovanje je privedeno kraju, hvala ti Bože, a povratak natrag u školu je nosio veliku buru i nikako da sjednem za komp i da vam snimim video koji sam vam obećala. Kao prvo, ja sam se samo u početku pitala zašto sad odjednom tin. Kad sam kretala razmišljati uopće o svojim idejama kako se i s čime se baviti, više su me privlačili malci s kojima sam u principu punih 36 godina radila u školi. Zaboravivši jednu malu prekrasnu činjenicu da sam možda svjesno ili nesvjesno bježala od ove teen generacije. Kako i zašto teen? Sjetila sam se svih svojih perioda koji su bili predivni, provedeni na moru, na zimovanjima, na ljetovanjima, jer sam skoro punih 25 godina, ako ne možda čak i više, radila kao voditelj, odnosno kao pedagoški voditelj za organizaciju Vladimir Nazor, koja organizira ljetovanja, zimovanja i sve ostale stvari, upravo najviše za teen generaciju. I družeći se s njima otkrila sam da se susreću sa onako puno problemčića s kojima oni stvarno ne znaju više ni kud bi, ni što bi, ni kako bi, ni zašto bi, jer bombardirani su sa svih strana raznim informacijama s kojima se stvarno ne znaju nositi. To je period kad oni imaju potrebu biti jako veliki i zaviriti nos, curiosity kill the cat, tako i oni sa svim svojim znatiželjama žele zaviriti nosić u stvari za koje još uopće emocionalno nisu spremni. Pa sad tu negdje veliku ulogu igrate vi kao roditelji i to je jedan od razloga zašto vam se obraćam na ovakav način. U ovom videu ću biti relativno, što je za mene stvarno relativno kratka, koliko to mogu, jer ja mogla pričati na dugačko i na široko o svemu tome. Pa iz tog razloga negdje očekujte početkom 12. mjeseca uvodnu radionicu koju planiramo držati za sve vas roditelje, ne samo teen generacije, nego općenito roditelje, buduće roditelje, mame, tate i sve ostale stvari, no o tome ćemo kad dođe vrijeme. Ono što danas želim vam podijeliti s vama su neka moja razmišljenja, neko moje životno iskustvo koje sam pobrala, hvala ti Bože, u finom broju godina koje imam i u radu sa malcima općenito. Nemojte se čuditi, meni su oni prekrasni teen malci ili teen generacija, kako god hoćete, svakako ih mogu nazvati, ali su divni ljudi koji su ne budući ljudi, nego ljudi od kojih se može jako puno toga očekivati, samo treba imati malo strpljenja da prođu kroz tu buru hormona i buru odrastanja. Ono što ja vam želim podijeliti s vama je jedna situacija koja bi bila dobra da ju održite, a to je da pokušate što čvršće svoje veze koje imate s njima još više učvrstiti. A učvrstit ćete ih na način tako da im u ovom periodu što manje držite nekakve prodike, što više ih kritizirate i tako dalje, to sigurno im neće pomoći. Ono što oni u ovom periodu žele je please saslušaj me, daj me čuj što ti imam za reći. Ja se trenutno susrećem sa problemima koji su za mene veliki, u veličini Himalaja, ako najveći. Dobit ćete ih na vrlo jednostavan, ako možemo to reći trik, ali jednu malu pričicu. Pokušajte se sjetiti kako ste vi izgledali, s čim ste vi sve susretali kao teen generacija. Bilo je drugačije, smo odrastali u drugačijim vremenima, ali se sjetite neke priče, ispričajte im, pokušajte to isfurati na nekakvu najpozitivniju priču, iz kojeg razloga. Samim tim ćete ih zaintrigirati da ste i vi bili to, samim tim će oni shvatiti da niste osobe koje ste na pjedestalu, nemate areolu iznad glave, nismo savršenstvo bez mane, nitko nije savršenstvo bez mane i samim tim ćete dati do znanja da i oni imaju pravo i pogriješiti i poskliznuti se na nekim terenima, ali da ste vi tu i dalje ko njihovi stupovi.
Na obostrano zadovoljstvo bit će puno sretniji i oni i vi i to će biti onak naš jako fora. I moji starci, kako vas sad trenutno zovu, su isto tako prolazili kroz nekakve burne periode. Ono što je sada izrazito jako, a to je njihova potreba za samostalnošću, za neovisnošću, oni su sad jako veliki, oni misle da sad mogu sve, svašta zavirit, nosić kud god i tako dalje. Ono što vas roditelji zbunuje u tom trenutku je gubitak one vaše kontrole. Ja znam da vi imate silnu želju znati gdje su, što su, kako su i meni je prekrasna ona jedna rečenica: hvalim te Bože što se djeci ne događa sve ono što roditelji pomisle da bi im se moglo dogoditi u trenucima kad su oni vani. Ništa im se neće pretjerano dogoditi što se ne može izvući na pozitivno, samo ako ste tu i ako ostvarite takvo povjerenje da vam oni uspiju ispričati sve. Oni sad su u velikom periodu i potrebi za rušenjem granica. Da bi vi ostali pod tom nekom kontrolom, ne vi, nego oni, da bi ta kontrola baša bila još uvijek onako u granicama, potrebno je da napravite jedan obiteljski sastanak i da na tom sastanku donesete jasne granice, jasna pravila i sve što vi zahtijevate od njih, ali pokušajte ih i čuti i vidjeti da i oni imaju neku pravu glasa i da ste dobili privolu da se oni slažu sa svim tim granicama, sa svim tim pravilima koje je. Jer bez kompjutera, bez ovoga, nećeš izaći van, ideš na trening i tako dalje, to će vrlo brzo odhendlat, jer znaju da će za tjedan dana ta kazna prestati, završiti, možda čak i za 2 dana, jer će preskočiti i obožavaju preskakati svoje granice. Dakle, budite dosljedni. Ono što je jako važno, po meni, i tu skidam kapu svim obiteljima, koje barem jednom tjedno imaju zajednički obrok. A taj jednom tjedno ja bi bila puno sretnija da je jednom dnevno. Znam da jurimo, znam da mi tempo života katastrofa, da radimo, da smo svi rastrgani. Ako to već ne možemo kroz jedan obrok, ali onda po mogućnosti posvetite im jedan period u danu, ne treba im puno, ali dovoljno. Pokucajte na vrata njihove sobe i pitajte ih kako su i tako dalje. I saslušajte što imaju to za reći. Zašto vam želim reći da je ovaj obrok idealan? Jer obično za vrijeme obroka su nekakve neobavezne atmosfere, neobavezne priče i tako dalje. I u tim trenucima saznaćete puno više o njima, ako krenete sa onim zaobilaznim pitanjima, ali nemojte direktno, pa kako je bilo u školi, pa zašto se opet dobio 1, pa bla bla bla, jer to će ih sigurno odbiti. Pokušajte im ispričati da ste vi u tim periodima isto tako se znali poskliznuti na nekakvu priču, da ste nešto voljeli, da nešto niste voljeli i tako dalje. Jednostavno, što više vaših priča i uzora, to će njima biti puno lakše. Pokušajte i još jednu stvar, a to je da imate dogovor nekakvih zajedničkih druženja, tipa, ne znam, čak i odlazak u shopping, čak i vožnja eventualno na treninge i tako dalje, nek budu onako neobavezni periodi vaših razgovora, jer to vam je put do toga da ostanete s njima u dobrom kontaktu koji je izrazito bitan, jer u ovom periodu ako ih izgubite, nažalost, izgubite ste ih skroz. Znam da ćete se popiknuti sigurno na terenu koji nije nimalo jednostavan, a to je novonastala situacija u odgojnom smislu. Jer do sada ste vi bili primarni, vi ste određivali kad, kako, zašto i tako dalje. Nije se to izgubilo niti sada, samo što sada morate na svu žalost postati puno fleksibilniji nego što ste bili do sada. Ono što je opet važno je to da ste vi motivator cijele priče. Vi ste ti koji na neki određeni način svojim primjerom, svojim uzorom im pokazujete kako, zašto i tako dalje. Ima ona jedna prekrasna isto priča kako si uspio svojeg dijete privoliti da čita knjige, a vidite
pita mama koja drži mobitel u ruci i njezin klinac drži mobitel u ruci, drugu mamu koja drži knjigu u ruci i njezino dijete drži knjigu u ruci. Dakle, u tim trenucima mislim da sam vam sa ovom pričom rekla sve. Ovako, u ovom periodu morate biti malo hazarderski raspoloženi. Jedina karta na koja sigurno pali, provjereno, je ljubav prema vama. Ali ne ona uvjetovana ljubav, nego jednostavno pokušajte im reći: Isuse Kriste, mene bi usrećilo, i mene bi ovo, i mene bi ono, i tako dalje. Naći ćete modus vivendi sigurno i o tome ćemo puno više pričati. Hormoni, tu je sad ona velika priča. Imaju jako velike utjecaj. Dakle, malci trenutno ne znaju ni di su, ni šta su, ni protiv kog se bore, ni šta je to odrastanje, kako to je odrastanje, šta se s njima događa, čas im se smije do besvijesti, čas im se plaće, čas su bijesni, čas ovo, čas ono. To je ta bura emocija i bura hormona koja definitivno odnosno onemogućava im nekakvo zrelije razmišljanje što bi očekivali da nekako godinama oni pokušaju već biti zreli, pametni, a pametni, hvalim te Bogu, jesu, ali o zrelosti bit će vremena. Ono što vam preporučam u ovom trenutku je da kad krene ta bura hormonalnih emocija, bijesa i iskaljivanja svih ostalih stvari, pokušajte ostati smireni. Dajte i njima mogućnost da se smire. Jer ako u trenutku njihove bure vi krenete reagirati burom, doći ćemo do tsunamija i koje neće uroditi apsolutno nikakvim rezultatom. Kad se smire oni, kad se smirite vi, sjednite, porazgovarajte, pokušajte im reći da su svi problemi rješivi, da nema neriješivih problema, ali razgovorom se puno toga više može postići. Znam da to boli i znam da je to grozno kad krenu one rečenice: ti si najgora mama, najgori tata, najgori roditelji, vi ste katastrofa i sve ostalo. Naslušat ćete se tih rečenica more. Ono što vam želim reći, te rečenice nisu upućene vama osobno. To su rečenice s kojima oni pokušavaju probiti granicu, pokušavaju izbaciti gnjev iz sebe, a ne znaju na koji način, a vi ste prve boksačke vreće, nažalost, na kojima će to odraditi. I u tim trenucima dopustite si vremena za reakcije, ako reagirate na prvu, ništa. Pokušajte biti što asertivniji u razgovorima. Jedna stvar s kojoj ne smijemo zaboraviti u ovom periodu, jer oni polako izlječu iz naših gnjezda, je utjecaj njihovih prijatelja, koji je ogroman. Skliski teren je u onom trenutku kada oni kod kuće ne mogu dobiti ono što bi zadovoljilo njihove potrebe, to će pronaći vani. I sad je to ok ako su ti frendovi njihovi vršnjaci pa se bore sa istim pričama. No međutim, ako nađu frendove koji su malo stariji pa čuju priče za koje mislim da baš nećete biti jako sretni da ih čuju, mislim da će vam to otežati dio priče. Dakle, tu im pružite veliku podršku i zaštitu, potičite prijateljstvo, potičite druženje, ali budite u kontaktu s kim, kako, zašto i protiv koga se druže. Sad, još jedna zadnja stvar, i s tom ću završiti, jer ću još jedan cijeli video posvetiti upravo tome, a to je njihovo seksualno odrastanje. Znam da vam to možda zvuči sad smiješno, čudno i sve ostalo, ali ako obratite malo pažnju šećući po gradu, pogledajte reklame i da su nam na velikim jumbo plakatima djevojčice koje imaju svojih nekakvih 10, 11, 12, maksimalno 13 godina. Na modnim revijama isto tako došlo je u jednom periodu i čak i do zabrane da maloljetnice mogu nositi revije jer su i to željeli. Časopisi, reality show i sve ono što oni gledaju je krcato stvarima koje u stvarnom svijetu
rijetko kad postoje. Porazgovarajte sa svojim teen djevojčicama i teen dječacima, jer tu je veliki izvor problema. Kažem, o tome ću nešto više, jer je tema koja zahtjeva puno više stvari. Jednima i drugima objasnite da očekivanja vaša i očekivanja društva možda nisu sukladna, ali da od djevojčice ne očekujete da sa svojih 14 godina izgleda kao da ima 20, a modna industrija to potiče, jer ja kad sam skužila da se radi seksi rublje, push-up grudnjaci za 9-godišnjakinje, moram priznati iskreno, ili sam ja ostarila ili ja više ne znam da li je to ok ili nije ok. S druge strane, dječacima se nameće macho man, big boy, don't cry, sve to moramo strpati po tepih, od mene se očekuje da ja budem faca, ja moram ovo, ja moram ono, ja moram biti nešto, a ja ne znam uopće što bi, a ja sam još uvijek neko dijete koje bi ponekad se igralo, ponekad bilo odraslo. To je jedan od važnih razloga zašto vam želim reći, razgovarajte o tim njihovim interesima, pokušajte im objasniti da sve ono što vide na videoklipovima, sve što vide na porno stranicama, a vjerujte mi gledaju ih, to nema veze sa realnim životom i ostalim stvarima i samim tim olakšat ćete im ulazak u taj svijet odraslih koji je, mislim, najbolniji, najteži, zato što po meni osobno prerano ulaze u nešto i gube onu emocionalnu inteligenciju koju ljubav sa sobom nosi. Eto, ukratko, trudila sam se već to kraća, evo, uspjela sam stići do nekakvih 17 minuta. Nadam se da nisam bila predosadna, više o svemu tome kažem ponovo na radionicama, a do tada želim vam ugodan ostatak ove subotnje večeri, želim vam ugodan vikend. Porazgovarajte, podružite se, rekli su da će sutra biti lijepo vrijeme, ja sam danas šetala botaničkim vrtom, unatoč tome što je jesen, ja uživam i u jeseni. Prošećite s njima, porazgovarajte s njima najviše što možete, podružite se, to je ono što vam stvarno želim, a tad vam ostavljam veliki zagrljaj, veliki poljubac, ljubim vas, vidimo se.